ryto atsikėlę mes nesijaučiam gerai. But if you make yourself sing this song, Bet jeigu priversi save sugiedoti šią giesmę, oh, you feel so good. pradėsi jaustis Because gerai. God's goodness will come upon you. Nes Dievo gerumas nužengs ant jūsų. By the time you sing 2 times, Jau 2 kartus, kai sugiedosi, you feel like you're going to dance all over the house. jausis taip, tarsi norėtum šokti po visus savo namus. And try sometime. Pabandyk. You know, when we get up some mornings, we don't feel good. Kartais kai kuriais rytais mes nesijaučiam gerai. All that happened yesterday, somebody did something, you know, we feel so depressed Kas and įvyko vakar sad. ir kas ką mums padarė vakar ir depresija bando atakuoti. Especially, you know, sometimes you feel so angry Arba apima pyktis and you want to get somebody and smash their face, you ir know. norėtum kažkam trinkti į veidą. And make yourself sing this song. Priversk save sugiedoti šią giesmę. Yeah. By the time you sing it 3 times, 4 times, Kai 3-4 kartus sugiedosi, all the anger would leave. pyktis pasitrauks. You want to go and hug them. Norėsit prieiti ir apkabinti tą žmogų. Yeah, and you would kiss them Ir pabučiuoti. instead of beating them. Vietoj to, kad primuštum. Because God's goodness will come upon you. Nes Dievo gerumas prisilies prie Because jūsų. He is so good. Nes jis labai geras. And He loves you so much. Ir jis Amen. myli jūs labai. And He cannot wait to come into your life and to fill your life with the joy. Ir jis vos gali sulaukti, kad ateitų į tavo gyvenimą ir pripildytų tave So džiaugsmu. if you still do not make any decision, Taigi, jeigu dar nesi padaręs sprendimo, make now. padaryk tą sprendimą. God loves you so much. Dievas myli tave labai. Thank you very much and thank brother Ačiū Jums. Hermantas for giving this time. God bless you. Right after I was born, my mother had an encounter with the Holy Spirit. Bet tikrai gimus mano mama susitiko su šventąja dvasia. And that changed everything for our family. Ir mūsų šeima tai viską pakeitė. And when I was 14, I began to ask God, I hear so many stories about you, but are you real? Ir kada man buvo 14 metų, aš pradėjau klausinėti Dievą, aš girdėjau tiek įvairių pasakojimų, bet ar tu tikrai esi? I said, God, I'm going to give you 3 days. Aš pasakau, Dieve, aš tau duodu 3 dienas. I'm gonna fast, I'm gonna pray, and I'm gonna wait.
aš melsiuos, pasninkausiu ir lauksiu. I mean, it seemed like it's a holy thing. Everyone who goes on a fast and everyone who prays, it seems like a very holy thing, so I thought I'd do that. Ir man atrodo, jeigu žmogus meldžiasi, pasninkauja, jis tokius šventus dalykus daro ir aš taip darysiu. And I just began to do that. I just began to go into the room, open my Bible, begin to pray. Ir aš pradėjau eiti pas save namo, į savo kambarį, atsiversti Bibliją ir skaityti, melstis. And on the third day of my fast, Ir trečią mano pasninko dieną, the presence of God just came into my room. It was so thick, it was so real. Dievo buvimas tiesiog nužengė į mano kambarį, jis buvo toks tirštas, toks realus. It was like heaven opened over my room. Atrodė, lyg dangus atsiverė virš mano kambario. And God began to take me on a remarkable journey. Ir Dievas mane nuvedė į tiesiog labai svarbią kelionę. And today in our church in Australia, Ir šiandien mūsų bažnyčia Australijoje, the miracles that we see is unbelievable. tie stebuklai, kuriuos mato Australijos bažnyčia, yra tiesiog stebėtini. People come to our church to receive prayer, to receive healing. Ir žmonės ateina į mūsų bažnyčią, kad priimtų maldą, priimtų išgydymą. 2 weeks ago, there were people that came for prayer. Ir prieš 2 savaitės buvo žmonės, kurie atėjo, kad už juos And I pasimelsti. was traveling somewhere and we had no time. I had no time to go pray for myself. Ir aš turėjau nedaug laiko, pasimeldžiausi. And so we prayed for that lady's coat. Tad mes meldėmės. Coat. Mes meldėmės tiesiog už tos moters švarką. They take the coat to the hospital. Nuvinešėme tą švarką į ligoninę. They lay the coat on the bed of the person. Ir padėjome ant tos moteriškės. 1 week later, the person gets out of the bed. The person has been paralyzed for 2 years. Ir tas žmogus buvo paralyžiuotas 2 metus. You're supposed to clap. Jūs jau galite ploti. I think aren't they supposed to figure that out? Aš sakau, tu nepasakysi, aš gėjau. Sako, reikia dar ir tai sakyti. Can I share one more story? Dar vieną galiu pasidalinti istoriją. See, we're living in times of great things. God is calling the church towards greatness. I don't know if you know that. Mes gyvenam didžiais laikais ir aš nežinau, ar tu žinai, bet Dievas pašaukė bažnyčią dideliems dalykams. God has got great plans for the nations. He's got great plans for the church. Dievas turi didžius planus tautoms ir didžius planus bažnyčiai. And He's got greatness. He's called your life towards greatness. Jis turi didžius planus ir jisai pašaukė tave, kad tau suteiktų didžius planus. Last year we were having a 3-day conference. Ir praeitais metais turėjom 3 dienų konferenciją. And they began to broadcast the meetings on television. Ir mes pradėjom transliuoti mūsų susirinkimus per televiziją. And there was his wife who was coming to church, but her husband did not believe in God. Ir buvo viena žmona, kuri tikėjo Dievu, bet vyras neteidavo, nes netikėjo. And so the wife tells her husband, please, at least watch the meeting through the television. Don't come to the meeting, just watch it on TV. Ir žmona sako, na, prašau, gali ir neiti į tos susirinkimus, nors per televiziją. And the husband's like, oh, I don't want you and your God. O vyras sako, aš nenoriu to tavo Dievo ir tavęs. On the 3rd day of the meeting, Ir trečią tų susirinkimų dieną, the wife was watching the television. She was in the living room, she was watching the television. jinai buvo svetainė, jinai žiūrėjo televizorių. The husband is done with his work. He comes back home. Ir vyras baigė darbą, jis grįžta namo. He comes and sits in the living room because, the TV is playing, but he was tired and he sits next to his wife. Na ir kadangi jisai pavargęs ir televizorius įjungtas, jis atsisėda šalia žmonos. He's not even interested in watching what's happening. Ir jam net neįdomu žiūrėti, kas ten rodoma. But as he begins to watch, he begins to feel heat on his leg. Bet kai jis pradeda žiūrėti, staiga jis pajunta savo kojose karštį. There was a tumor on his leg. Ir ant jo kojos buvo vėžio auglys. The presence of God came out of the TV, touched his leg, and the tumor falls on the floor. Ir staiga tas karštis išeina iš televizoriaus ir tas auglys nukrenta ant grindų.
we've got photographs of tumors. We've got photographs of different things that God has done in the nations. Ir mes turime fotografijas tų vėžiauglių, mes turime fotografijas to, ką Dievas padarė įvairiose tautose. See, the same God that we call upon is a God who touched lives. He's called to release His power. He's called to release His healing hand. Ir tas Dievas, kuriuo mes šaukiamės, jisai nori ištiesti savo gydančią ranką. And I don't know who I'm talking to. Maybe you have a need here tonight. Ir aš nežinau, kam kalbu, bet galbūt šiandieną, šį vakar, tu turi kažkokį poreikį. Maybe you're asking God, are you real? Reveal yourself to me. Ir galbūt tu klausi, Dieve, ar tu realus, apreišk man save. And you know, it comes down to us going on our journey. My fourth generation Anglican priests could never take me to heaven. Ir tai susijęs su mūsų asmeninė kelionė. Tai, kad mano šeimoje buvo 4 kartos, kuriuose buvo anglikonų kunigas, negalėjo manęs nuvesti į dangų. I had to go on my journey. I had to ask God, God, if you're real, reveal yourself to me, show yourself to me. Aš turėjau pats eiti savo asmeninę kelionę ir sakyti, Dieve, jeigu tu tikras, apreišk man save. And I've come here with a passion tonight to encourage you to say, keep going, keep asking, keep seeking God. Ir aš atėjau čia paraginti, kad jūs toliau būtumėte aistringi. Eik toliau, nesustok. In the Bible, Jesus says, ask. Ask and it shall be shown to you. Seek and you shall find. Knock and the doors will be open to you. Ir Biblijoje Jėzus sako, prašykite ir gausite, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Which means until you ask, it won't happen. Which means until you seek, you won't find it. Which means until you knock, some doors won't be opened. Ir tai reiškia, kol tu neprašysi, negausi, kol ieškosi, nerasi ir kol nebelisi, kai kurios durys neatsivers. And I want to compel you tonight more than ever before to really start asking God. There might be areas where you need miracles. There might be areas where you need breakthrough. I've come here with a message that works. I've come here with a message of hope. Ir aš tikrai noriu jūs paraginti, kad jūs tose srityse, kur jums reikalingas prasiveržimas, jūs siekite Dievo, nesustokite, aš atėjau su vilties žinia. The God that we call upon is a God that changes lives, is a God that transforms life. Dievas, kuriuo mes šaukiamės, yra Dievas, kuris keičia gyvenimus, transformuoja gyvenimus. There might be areas, there might be questions in your life that you don't have answers to, but I don't know what the answers might be, but I know one answer, and the answer is Jesus. Ir aš nežinau visų atsakymų į tavo klausimus, bet aš žinau, kad yra vienas vienintelis atsakymas į visus klausimus, ir tas atsakymas yra Jėzus. And tonight you have an opportunity to say, God, I don't know all the answers, but I want to take another step. I want to take one more step to getting closer to you, God. Ir tu šiandieną gali pasakyti, aš nežinau visų atsakymų, bet aš noriu Dieve žengti dar vieną žingsnį pirmyn. You know, I just want to share one more story. Noriu pasidalinti dar vieną istoriją. There was once a man who had this passion and he felt like there was this dream that God was giving him. Ir vienas žmogus turėjo aistrą ir atrodė, lyg tai Dievas jį šaukia kažkur tai. And he began to literally draw the engineering of this huge factory. Ir jis tiesiog pradėjo braižyti didžiulės gamyklos brėžinius. And then initially when he began to apply that, because he felt God was telling him to apply this. Ir kada jis pradėjo tai įgyvendinti, išdėstyti, nes jisai jautė Dievo paraginimą tai daryti. He begins to apply it, but then he began to face some obstacles, some difficulties. Bet tai kai jisai susiduria su kažkokiom kliūtim, sunkumais. And so he said, you know what, this is just too difficult, I'm just going to stop doing it. Ir jis sako, na, tiesiog sunku, aš liausios tai daręs. He goes on, he leaves that dream and he goes on with his life. Ir jisai meta savo svajonę, toliau gyvena eilinį gyvenimą. 10 years later, ir po 10 metų, he drives through that same street that he felt God was telling him to build this factory. Į tą pačią gatvę, kurioje jisai jautė, kad Dievas ragina jį pastatyti gamyklą. As he drives across the street, he sees the same factory, the same design, the same engineering that he drew, that he knew that God wanted him to build. Ir staiga jisai pamato tos pačius brėžinius, tą pačią inžinieriją, tą pačią gamyklą, kuris jautė, kad Dievas jį šaukia nubraižyti. This man couldn't believe what he was seeing.
Ir jisai negalėjo patikėti tuo, ką jisai matė. He goes into the factory and he says, who owns this factory? Can I meet the person? Can I meet the person in charge? Ir jisai eina tą gamyklą, sako, klausykit, kam priklauso šitą gamyklą? Ar galiu su viršininku susitikti? And he tries to do that, and eventually he gets a meeting with the person. Ir galų gale jisai bando, jisai susitinka su tuo asmeniu. He goes into the meeting and he brings with him the blueprints that he had of the design that he did 10 years ago. Ir jisai, kada jisai gauna to susitikimą, jisai pasiima kartu su brėžinius ir nueina, nusineždamas ten juos. He shows the blueprint to the owner of this factory, and the owner is amazed because it's the same blueprint of the company. Ir tas savininkas yra pritrenktas, nes tai yra tie patys jo gamyklos brėžiniai. What I'm trying to say is he missed out something that God had promised him. He missed out this dream, this desire that God had due to the lack of not pursuing the will of God on his life. Ir aš noriu pasakyti, jisai tiesiog prasilenkė su Dievo planu, su Dievo svajonė gyvenime, nes jisai jam neužteko to užsibrėžtumo ir užsispyrimo įgyvendinti tai savo gyvenime. There are people here, God has written plans and purposes and destiny over your life. Yra žmonės, kuriems Dievas turi planus, likimą. You know, the book of Jeremiah says, before you were born, I knew you. Ir Jeremijo pranašystė pasakyta, prieš tau gimstant aš tave pažinau. Can you think of that? Before you were born, God took time to know you. He took time to write about you. He took time to write about the plans and purposes He has for your life. Ir įsivaizduok, tau dar negimstant Dievas skiria laiką, kad susipažintų su tavimi ir parašytų apie tave knygą. That amazes me. Tai mane pritrenkia. It's just so unbelievable. Tai neįtikėtina. How great it is that we have a God who has a plan and purpose. Kaip nuostabu, kad mes turime Dievą, kuris turi tikslą ir planus mums. And I want to tell you tonight that He's got a plan and a purpose for your life. Ir aš noriu pasakyti, kad jisai turi tikslą ir planą tavo gyvenime. You know, yesterday I was speaking and I used this analogy. Vakar aš pamokslavau ir panaudojau šitą palyginimą, analogiją. And I spoke about the president of Lithuania. Dalia, was that her name? Ir aš kalbėjau apie Lietuvos prezidentę Dalią. Now we all know Dalia, don't we? Mes visi žinom Dalią, tiesa? We see her in the newspapers, we see her in the magazines. Matėme žurnaluose, laikraščiuose. We know what hat she likes to wear, what gloves she likes to wear. Ir mes žinom, kokią mėgsta skrybėlę užsidėti, kokią ten švarką ar paltą. Probably if you read some more magazines, you would know what her favorite food is. Jeigu jūs daug skaitėte apie žurnalus, greičiausiai žinot, koks yra mėgstamas jos valgis. I mean, we get all the information we need, don't we, sometimes? Ir kartais, žinote, mes gauname visą reikalingą informaciją, ar netiesa? Imagine you're going to a restaurant. Ir sakykime, jūs nueinate į restoraną. And right across the table, there's Dalia, President Dalia sitting. Ir staiga ten per staliuką sėdi prezidentė Dalia. And you go to Dalia and you say, "Hey, Dalia, how are you? I voted for you." Ir tu prieini staiga sakai, labas Dalia, kaip laikaisi, aš už tave balsavau. I know the brand of hat that you wear. I know what gloves you like to wear. Aš žinau, kokios firmos skryblę tu nešioji, žinau, kokios tavo pirštinės patinka. I know your favorite meal. Can I order that for you? Aš žinau, kokį tu mėgsti labiausiai valgyti. Galiu tau sakyti. And Dalia would be like, you know, I mean, she would be like, who is this person? Ir aš sakau, kas čia per grybas? You know, her security would be like, you know, coming and taking you away. Ir apsaugas sakė, sugriebtų tave ir išmestų. And that's how sometimes it is with some of us with God. We think we know God because we have information about God. Ir taip yra su mumis, nes mes galvojam kartais, kad mes žinom Dievą, nes turim informaciją apie Dievą. But there's a difference between information and revelation. Bet yra skirtumas tarp informacijos ir realaus Dievo pažinimo. I can know the whole history of church. I can know the whole history of the Bible. That doesn't make me in a relationship with God. Ir aš galiu žinoti visą bažnyčios istoriją, visą Biblijos istoriją, bet tai nepadaro manęs krikščionimi. It's when we come to face, the question that comes is, did He know us and do we know Him? Ir mes turime susidurti veidas į veidą su juo. Ir klausimas, ar aš pažįstu jį ir ar jis pažįsta mane. And that's what I want to ask tonight. Ir būtent tai aš noriu ir paklausti šį vakarą. Do you really know God? Ar tu tikrai pažįsti Dievą? That you've had an encounter with Him. Ar tu tikrai susitikai su juo? Because He wants to release, He wants to have an encounter with you. Nes jis nori susitikti su tavimi. As
just want to ask everyone, just every eye closed, we're just going to pray. Ir aš noriu, kad kiekvienas susimerktų ir mes dabar melsimės, aš noriu paklausti kiekvieną. We're just going to pray, we're just going to talk to God. Mes tiesiog dabar kalbėsime Dievą. Just want you to honor God by closing your eyes. Aš noriu, kad tu pagerbtum Dievą užsimerkdamas. It's not the time for you to look left and right. There's a time for you to be talking to God. God who made you, God who made the universe. Ir dabar nelaikas žiūrėti į kairę ir į dešinę, bet laikas kalbėti su Dievu, kuris sukūrė tave ir visatą. Let's honor Him tonight. Pagerbkime jį šį vakarą. If you're here and you're saying, Alvin, I want to know God more. Jeigu tu sakai, Alvinai, aš noriu pažinti Dievą labiau. I want to have an encounter with God. Aš noriu susitikti su Dievu. If that is you, I want to pray with you. Aš noriu pasimelsti tada su tavimi. I want to encourage you in your journey. Aš noriu padrasinti tave tavo kelionėje. If you want to know God, I just want you to put your hands up right now. Jeigu tu nori pažinti Dievą, aš noriu, kad tu pakeltum ranką. In His presence, just put your hands up. Jo buvime tiesiog pakelk savo ranką. We thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. We thank you, God. Mes dėkojam tau, Dieve. Let's just say this prayer together. Tiesiog dabar pasimelskime kartu šią maldą garsiai. Father God, Dieve Tėve, we want to know you more. mes norim pažinti tave labiau. Take us deeper. Įvesk mus giliau. Let me have a revelation. Duok man apreiškimą. Speak to me, Holy Spirit. Kalbėk man, šventoji dvasia. I want to know you more. Aš noriu pažinti tave labiau. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Amen. 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 Let's give him a hand. Paplokime. I've got some more time. Ar dar turiu laiko? And I just want to minister to some of you people. Ir dabar tiesiog noriu patarnauti kai kuriems As I was iš jūsų. praying, God was talking to me. Ir kai aš meldžiausi, Dievas man kalbėjo. He was talking to me about that lady, Ir you, kalbėjo apie the šią black. moterį. Yeah, the Lord wants me to tell you Viešpats nori pasakyti man. that next year He's going to extend your tent. He's going to extend your territory. Kitais metais Jisai išplės tavo palapinę, tavo teritoriją. There have been two things you've been praying for. Yra du dalykai, kurių tu meldėsi. But in January, He's going to reveal to you the direction you need to take. It's like you just don't know what to do. You want the will of God, but there's so much pressure from other people. And the fact that you're spending time in my presence Ir tai, kad tu skiri laiko mano buvime, is very precious. yra man labai brangus. And just keep doing that because I'm going to reveal it to you. Nes toliau daryk tai, nes aš apreikščiau tai tau. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. Father God, just touch her right now. Tiesiog paliesk Dievą. In Jesus' name. Jėzus. In Jesus' name. There's somebody else with a problem with their foot right here, especially when you go on stairs. It really hurts you on the Kažkas foot. tai čia dabar kulkšnyje turi problemą, ypatingai kada lipa laiptais. Chuck, who's that person? I want to pray for you right Aš now. noriu pasimelsti tiesiog dabar už tave. There's somebody else, you've had like a cardiac arrest. It's like something wrong with your heart. It's like a Ir heart atrodo, situation. kažkas tai turi lyg širdies kažkokią didžiulę problemą. Ir aš noriu pasimelsti už tave. Thank you, Jesus. Let me just lay hands on you. Leiskit uždėsiu rankas. Father God, right now, Dieve Tėve tiesiog in dabar. Jesus' name, Jėzaus vardu. the name above all names, Vardu virš visų. we command healing Mes įsakom išgydymą from head to toe. nuo galvos iki kojų. Heart fully respond to the name of Jesus. Ir širdyje atsakyk visiškai Jėzaus vardu. 100% 100%. healthy heart. Sveika širdis. In Jesus' name, Jėzaus vardu. amen. Amen. There's someone else, a couple of years ago, Ir yra kažkas kitas, kuris prieš keletą it metų. might be a year and a half, that's what I'm saying. Galbūt tai yra prieš pusantrų metų. You had some health situations, Buvo kažkokie sunkumai sveikatos. which led to you taking medications, Ir tau reikėjo pradėti naudoti vaistus. and now you can't stop taking that, and that's even called sleeplessness. Ir tu negali liautis vartojęs tų vaistų, o net nuo to atsirado nemiga. I don't know who that is, but God wants to touch that Aš person. Is nežinau, that kas you? tai gal. Father God, right now, the Dieve two Tėve, people, tiesiog
Dave, just lay hands on her Davidai, right now. tiesiog uždėk rankas. One person there. Just you, sister, who I prayed for, lay hands on her. Lay hands on Jūs her. pasimelskite. God can use every one of you over here, all right? Dievas kiekvieną iš jūsų gali panaudoti. So right now, Father God, over both of Dieve them, Tėve, just lay hands on her. tiesiog uždėkite aplinkui esantys Over rankas. both of them right now, Tiesiog dabar jie čia. in Jesus' name, Jėzaus vardu. sleeplessness go, Nemiga lauk, addiction to pills go. tu pripratime prie vaistų lauk. In Jesus' name, Jėzaus vardu. tonight I prophesy Aš šį vakarą pranašauju baby sleep for 3 of them. visiems trims kūdikišką vaikišką miegą. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Thank you, God. Ačiū tau, Dieve. We bless you, Jesus. Mes laiminam tave, Jėzau. The presence of God is in this place. Dievo buvimas yra šitoje vietoje. We worship you, Jesus. Mes garbinam tave, Jėzau. Oh, you're so good. You are so good. Tu toks geras. Thank you, Father. Ačiū tau, Tėve. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzau. I don't want this person to respond. Aš nenoriu, kad dabar šitas žmogus, apie kurį aš kalbėsiu, duotų kokį ženklą. But there's something. You're a female, Tu moteris, and there's something in the ovaries, like the ovary area. kažkas yra kiaušinėse, That's not functioning like before. kurios jau nebeveikia kaip anksčiau, nebefunkcionuoja kaip I anksčiau. sense there's a cyst that's limiting its function. Cyst, like a Tai growth. greičiausia cista, kuri būtent apriboja tą funkcionavimą. And I'm just going to pray for that right now. Ir aš melsiuos už tą moterį tiesiog dabar. Wherever you just close your eyes. Kur tu bebūtum, tiesiog užsimerk. Father God, right Dieve now, Tėve, tiesiog dabar. let them feel your presence Tegul jinai pajaučia tavo over that part of their body. toje savo kūno dalyje. Healing anointing Išgydymo patepimas. over them in Jesus' name. Jei Jėzaus vardu. We thank you, Jesus. Mes dėkojam tau, Jėzau. We bless you, God. Mes laiminam tave, Dieve. Oh, Holy Spirit. O šventoji dvasia. Hallelujah. Aleliuja. Hallelujah. Are you enjoying the presence of God? Ar jūs džiaugiatės Dievo buvimu? It's good. He's so good, isn't he? Jis toks geras. It's amazing. The Bible says when 2 or 3 are gathered in His name, He is there. Biblija sako, kur 2 ar 3 yra susirinkę jo vardais tenai. And guess what? When I got over here, I counted them more than 2 or 3. Kada aš atėjau čia, aš mačiau daugiau negu 2 ar 3. So I think He's here. Aš manau, kad jis čia. Amen. Oh, glory to God. Šlovė Dievui. I'm seeing a lung. Aš matau plaučius. And I think there's like some problem, like a respiratory situation with the lung. Ir kažkokia tai kvėpavimo problemos. And God wants to touch that. And God wants to touch that. Ir Dievas nori tai šviesti. And it's even affected this part, like the sinuses area, but the source is from the lung. Ir tai palietė sinusus, bet taip pat ir Is that you? Anybody else? Is dar kas nors kitas. A couple of people. Keletą žmonių. Just come on up in the front. Let me just pray for you. Ateikite į priekį, aš pasimelsiu už jūs. Come on up. Thank you, Father. Ačiū tau, Dieve. Father God, in Jesus' name. Dieve Tėve, Jėzus vardu, o šventoji dvasia. Jesus' name. Jėzus vardu. Touch. In Jesus' name. Fill. Thank you, God. Father God, in Jesus' name. Dieve Tėve, In Jėzus Jesus' name. Lung clear up. Plauti įsivalyk. Breathing in Jesus' name. Kvėpavimas Jėzus vardu. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. Father God, in Dieve Jesus' Tėve, name. Jėzus. 100% breathing. 100% kvėpavimas. Every part. Kiekviena dalis. Every part. Kiekviena dalis. In Jesus' name. Thank you. Fill. Thank you, Father. Ačiū tau, Tėve. Thank you, Jesus. Ačiū tau, In Jėzus. Jesus' name. Jėzus vardu. Let him be able to breathe. 100%. Tegul jisai 100% kvėpuoja. 100%. 100%. Right now. Tiesiog dabar, tiesiog dabar. Thank you, Father. Ačiū tau, Thank you, Jesus. ačiū tau, Jėzus. In Jesus' name. 100%. Jėzus, Let him be able to 100%. breathe Galėtų and clear up
I clear up right now. In Jesus' name, thank you, God. Thank you, Jesus. Bless you, God. Oh, he has chronic bronchitis. Father God, in Jesus' name, Jėzaus vardu. respiratory system respond right now. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. Jesus' name, touch him. Paliesk. Touch him right now. Clear up. Prasivalyk. Full. Visiškai. Full. Visiškai. Full. Visiškai. 100% 100%. in Jesus' Jėzus. mighty name. Galingu Jėzus vardu. Glory to you, God. Tau, Dieve, šlovė. Every affliction go in Jesus' name. Kiekvieną susirgimą lauk Jėzus. Go in Jesus' name. Lauk Jėzus vardu. Thank you, Father. Ačiū tau, Tėve. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. Hallelujah. Hallelujah. I don't know if you want to respond to this word, O dabar aš nežinau, ar jūs norėsite but atsakyti tai, ką there's pasakysiu. someone here Yra kažkas tai čia esame, with a child, with a son, kuris turi sūnų and you've really been praying for him, ir tu tikrai meldėsi už jį. and you just don't seem to see any breakthrough, Ir nepadai jokių and pasikeitimų. you've been really believing for God for that miracle. You've been really believing that He would change. Tikėjai, kad Dievas padarys stebuklą, jis pasikeis. That's one person. Is that for you? Is there anybody else? Ar dar yra kas nors? We're gonna believe for breakthrough for family members. Mes tikėsim, kad tam šeimos nariui įvyks How pasiryžimas. many of you here, you believe you need some breakthrough for your generation, for your children? Kiek iš jūsų reikia prasiveržimo jūsų vaikams? So let's just pray right now. Let's just Pasimelskime tiesiog dabar. all lift our voices and start praying. And this is what I want you to Pakelkim do. balsus, pradėkim melstis. I want you to declare the goodness of God over them. Aš noriu, kad jūs skelbtum Dievo gerumą jiems. Start blessing them. Pradėk juos Start laiminti. blessing them. We're gonna do. Laiminti juos. Okay, 1, 2, 3, we go. 1, 2, 3, pradedam. Father God, we bless them. Come on, lift your Dieve, Dieve, voice. mes laiminam We juos. bless them, God. We Mes bless their generation. laiminam juos. Mes In laiminam Jesus' savo name. kartą. In Jėzus. Jesus' name. Jėzus. They will be a blessing. Jie bus palaiminimas. They will live and not die. Jie gyvens ir nemirs. They will turn away Jie atsigręš. and come to you, God. Ir ateis pas tave, Dieve. Revelation and encounters of you. Apreiškimai ir susitikimai su tavimi. In Jesus' name. Jėzaus vardu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzau. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzau. Oh, God's doing something. Dievas kažką daro. Jesus. Jesus. There's someone else. You've got like a heaviness all around your head, and you feel imbalance. Like when you walk, you feel imbalance between your right and left ear. An imbalance. Yeah. Okay, yra kažkas tai, kas lyg tai turi sunkumą virš galvos ir kada tu eini, tu jauti kažkokį disbalansą tarp tavo dešinės ir kairės ausies. Thank you, Father. Thank you, Father. Holy Spirit. Holy Spirit. Šventoji dvasia. We bless you. Oh, thank you, Jesus. Just lay hands. Ačiū. Tiesiog uždėkite ant jos rankas. In Jesus' name, imbalance go Tu disbalansą. in Jesus' Pasitrauk Jėzus vardu. from head to toe, wherever she needs Nuo healing. galvos iki kojų, kur We reikalingi. command healing Mes įsakome išgydymą in Jesus' name. Jėzus vardu. Thank you, Father. Ačiū tau, Tėve. There's some more people up there for prayer. Someone there. Father Tokie God, žmonės, kurie in Jesus' name, Tėve, Healing. Jėzus, išgydymas. right now, let the Tiesiog left dabar. and the right ear clear up. Tiesiog prasivalo viskas. Let there be no imbalance. Tegul nebūna jokio disbalanso. Let her not wake up at nights due to that imbalance that she feels. Tegul jinai nebeprabunda naktį dėl to disbalanso, kurį jaučia. Right now, the presence of God all over her. Tiesiog dabar Dievo buvimas virš visos jos. In Jesus' name. Jėzus vardu. Thank you, God. Are those people up for prayer? Ar šitie žmonės laukia maldos? Just come on up then. Just come on. Ateikit tiesiog. Thank you, Jesus.
protų. Jesus' name, clear up. Jėzus vardu pasiplačia. Thank you, Jesus. I just encourage the people to just keep praying because Aš noriu paraginti žmonės, kad toliau melstųsi. I need your prayers in this. Man reikia, kad jūs taip pat dalyvautumėte In melsdamiesi. Jesus' name. Jėzus vardu. Jesus' name. Some serious stomach problems. Apparently she's got a cancer in the stomach. To mirties dvasia. You have no authority. Tu neturi jokios valdžios I jai. command you to go. Įskau Jėzus vardu In pastrauk. Jesus' name. Jėzus vardu. Spirit of death, leave. Tu mirties dvasia lauk. Cancer, leave. Vėžį pasitrauk. In Jesus' name. Jėzus vardu. Let those cells begin to respond Jūs vėžio ląstelės atsakykite. to the name of Jesus. Jėzus vardu. Now we're Reaguok. pray. Dabar Dievo buvime. Dievo buvimas virš visos jūsų. Ir atsakykite Jėzus vardu. Reaguokite Jėzus vardu. Jėzus vardu. Atsakykite Jėzus vardu. Atsakykite, reaguokite Jėzus vardu. Reaguokite Jėzus vardu. Reaguokite Jėzus vardu. Pildykite. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. In Jesus' name, healing. Jesus' name. Jėzus. Ačiū tau, Jėzus. turi problemų daug. Jesus' name, heal. 100%. Gydymas 100%. Go. Lauk. Disease go. Lyga pasitrauk. Body respond. I speak to you. Respond. In Jesus' name. Thank you, God. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. In the name of Jesus. Jėzus vardu. Jėzus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. Thank you, Father. Ačiū tau, Jėzus. Okay, she has some insomnia. Well, some difficulty sleeping. Complete sleep. Complete sleep. Jesus, complete sleep. Complete sleep. In Jesus' name. Thank you. Complete sleep. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, Jesus. Thank you. Rytoj sakot susilaužyti koją. In the morning. Oh, she fell and had some incident with her leg. Dar jie Dievas matosi liečiamai. Strength. Strength in Jesus' name. Be whole. In Jesus' name. Thank you, God. 100%. Pants. In Jesus' name, trembling go. Go. Lauk in Jėzus Jesus' vardu, name. tu drebėjai. Leave. Jėzus vardu Jesus' pasitrauk. name. Jėzus Leave. pasitrauk. Jėzus. Sakana baladėlė Thank you, God. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. Stop. In Jesus' name. Liaukis. I take authority. Speak to your fingers. Respond. Atsakykit, reaguokit.
Respond in Jesus' name. Reaguokit į Jėzus vardą. Respond in Jesus' name. Reaguokit į Jėzus vardą. Respond in Jesus' Reaguokit į Jėzus vardą. Respond in Jesus' name. Reaguokit į Jėzus vardą. Reaguokit į Jėzus vardą. Reaguokit į Jėzus vardą. Respond in Reaguokit Jesus' į Jėzus vardą. I speak to your fingers in Jesus' name. Respond. Reaguokit. Reaguokit į Jėzus. Šakalios. Jesus' name. Jėzus. Respond, fingers. Reaguokit pirštai. Respond, fingers. Reaguokit I pirštai. command you to respond. Yes. Yes. Every stronghold be broken in Jesus' name. Every stronghold be broken. Every stronghold be broken in Jesus' name. In Jesus' name. Sudaužyti. Jėzus. Sakanamenas. Rakatavagamas. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzau. Aleluja. Ačiū tau, Jėzau. Healing in Jesus' name. Gydymas Jėzus. Gydymas Jėzus. Thank you, Jesus. Gydymas Healing Jėzus. in Jesus' name. Gydymas Jėzus. Gydymas Jėzus. Healing in Jesus' name. Gydymas There's Jėzus. healing power. Gydymas There's Jėzus. healing power. Healing in Jesus' There's name. healing power. There's healing power. Gydymas Jėzus. Healing in Jesus' name. Gydymas Jėzus. Thank you, Jesus. Gydymas Jėzus. Ačiū tau Jėzus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ačiū tau Jėzus. Thank you, Lord. Hallelujah. Shakarababababa. Sakanamenas. Thank you, God. Ačiū tau Jėzus. How does she feel? Kaip jūs jaučiat? How does she feel? Kaip jūs? She feels good. Does she still feel the trembling inside? Ar viduj tebėra tas drebėjimas? Viduj. No. She doesn't. Amen. God bless you. Thank you, Jesus. Shakarabababa. Thank you, God. Thank you, Jesus. Taigi dėl ko jūs? Oh, she has pains in her legs. Jesus' name. 100% healing. Does she have pain right now? Tiesiog dabar skauda? Dabar skauda? Okay. In Jesus' name. Go. Can she bend down? Ar gali? Can she bend Ar dabar skauda, kada jūs lenkitės? does it usually hurt when she bends O seniau skaudėdavo, kai pasilenkdavote? When she had to squat. Does she feel it now? Ar dabar skauda, kada jūs vada, kai vadavo? Okay, okay. Like, there is some heaviness in the leg. Does she feel the heaviness when she squats? Dabar jūs, kada tūpėtės, jūs jaučiate tą sunkumą, jo? Yes, when she squats, she feels heaviness. Father God, heaviness go in Jesus' name. You have no authority. 100% healed. Create a miracle if it is. Right now, in Jesus' name. Shakarabababa. Urababababa. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Oh, rabababababa, shandarabashaka, shikarabababa. Thank you, Jesus. Dabar pabandykite atsitūpti. Jėzau, šlovė tau, Jėzau. Go. Šlovė Dingo? tau, Jėzau. Šlovė tau, Jėzau. Well, there was something in it. I need to, like, hold some. Now it's better. In Jesus' name, we command 100%. 100%. 100%. 100%. In Jesus' name, thank you. Praise you. 100%. So right now, 100% release the love of God all over that land. In Jesus' name. Pabandykite dabar. Hallelujah. Oh, her head was operated on 2 times. Oh, she says that she can't walk
4th stage of cancer. Okay. And we command that spirit of death to go. Ir mēs siūlom tai mirties dvasiai pasitraukti. Jesus' name. Jēzus vardu. You have no authority. Tu neturi jokios valdžios. In Jesus' name. Jēzus vardu. Leave. Palik ją. She will live and not die. Ji nemirs, bet gyvens. In Jesus' name. Jėzus vardu. Amen. Go in Jesus' name. Tu skrandžio skausmą pasitrauk Jėzus. Let there be no residue of that. Jokio likučio. Never again. Niekada daugiau. In Jesus' name. Jėzus vardu. Lord, I release your love for it. Palaiduoju tavo meilę, nes Your joy. tavo džiaugsmas Your ir širdis. purpose. Tavo tikslas. Dievas. Thank you, God, that He's your son. Dėkoju, kad jisai tavo, He's your prince. tavo princas. That He's royal. Kad jis yra I karališkas. speak destiny over him. Aš kalbu likimą jam. Lord, use him, God. Dieve, panaudok jį. Use him, God. Panaudok jį Dieve. Greatness. Į Dievą. You've called him for greatness. Tu pašaukei jį į Dievą. Use him. Panaudok jį. Let there be such a fullness of purpose. Tegul būna tikslo pilna. Let him rejoice in you. Tegul jisai džiaugiasi tavimi. Rejoice. Tegul jis džiaugiasi. Rejoice. Rejoice. Džiaugiasi. And his eyes. Thank you, Jesus. Ačiū tau, Jėzus. Just let it out. Just let the joy out. Tiesiog išleis tą Just džiaugsmą. let the joy out. Išleis tą džiaugsmą. Come on. In Nagi, Jesus' name. Jėzus vardu. Joy. Džiaugsmas. Džiaugsmas. Ačiū tau, Joy of the Lord. Alleluja. Viešpaties Joy of džiaugsmas. the Lord. Thank you, Jesus. Viešpaties. Shakara. Shakara. Fullness, fullness, fullness of joy. Pilnatvė, pilnatvė. Shakara. Man yra skydliaukė ir dabar kai buvo malda kažkas judėjo. Dažnai per susirinkimus juda, bet neišgirdau. Okay. Is it? It's goite as far as I understand. And something moved when there was a prayer, but she was anyway. Per susirinkimus dažnai juda. Oh, when we were meeting, so we talked. Šią savaitę atsirado didelis puzas ant nugaros ir taip skauda ir spaudžia, kad aš Okay, nenuskausminau and there is a great lump appeared on her neck. tokio dydžio puzas ant nugaros. Okay, at the back. And she can't sleep without tranquilizers. That's the Lord. Someone Yeah. touching the Lord. Are you? Kaip banda, kaip lynas. Yeah, it's like a pancake. Size of. Ir ant šito kulno yra labai didelė ataugų ir labai stipriai spaudžia ir aš dabar prisigėrus vaistų, nors Okay. And there is great growth on her heel, and she is full of different growth on her heel. So lump on the back, growth on the heel, and she has got it, and she said it really presses me, and I'm full of tranquilizers because I'm in terrible pain. Kulnas skauda ir čia labai skauda. Okay, so my heel and my leg, my calf really hurts. Bet šiuo metu aš nejaučiu, nes išgėrus 2 tabletės labai stiprių vaistų, Okay, nes aš but I nepajėgiu. can't feel any pain because I took 2 tablets of very strong tranquilizers, painkillers. Father God, in Jesus' name. Dieve, Tėve Jėzus, Goita, go. tu stromą pasitrauk, Dissolve and go. tiesiog įsisirp Jesus' ir name. pasitrauk Jėzus. And Lord, I release the anointing. Aš aplaudoju viešpaties Even on her patirtį back. ir jos nugarai. Lump, I command you to disappear Tu, guze, pasitrauk iš Jėzus. and go. Pasitrauk iš Jėzus. I speak to you, lump. Aš kalbu tau, guze, Go. lauk, Leave. palik ją. Dissolve and disappear. Tiesiog įsisklaidyk ir dink. In Jesus' name. Jėzaus vardu. And the growth on a foot, Ir tu atauga ant pėdos tiesiog dabar. I release the presence of God on a foot. Aš galvoju Dievo buvimą ant jos pėdos. Right now, Tiesiog dabar. in Jesus' name, Jėzaus vardu. healing, Išgydymas. healing, Išgydymas. healing, Išgydymas. 100% 100% išgydymas. presence of God. Dievo buvimas. More God. More God. Daugiau. More Father. Daugiau džiaugsmo. Thank you, Jesus.
Ačiū tau, Jėzau. 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 Oh, he was beaten up some time ago. And his leg was like badly damaged. Okay, and there was some residue of that. Okay, insomnia at night. Because he had experience. Well, he had this brain concussion. Okay, so he wants this residue to leave him. Ask him if he wants to get rid of the smoking addiction. Very much. Father God, Dieve Tėve, I take authority aš imu valdžią over this body šitam kūnui, from head to toe. nuo galvos iki I kojų. command the presence of God on his Įsakau feet, Dievo buvimą on his jam, leg. jam jo kojai. Let every pain go. Tegul kiekvienas bet koks skausmas dingsta, Let him be able to use his leg tegul jisai sugeba naudoti visi 100% savo koją. to its fullness Visiškai. in Jesus' name. Jėzus vardu. And every other residue that he's carrying, Ir vis bet koks likutis, kuris bebuvo. healing in Jesus' name. Gydymas Jėzus. And even the trauma, the nightmares that he gets, Ir netgi košmarai, kuriuos jisai išgyvena. the demons that attack him in the night, Tie demonai, kurie puola į naktį. I speak to you and I command you to not go near him. Lauk, Jėzus. Not go near him. Sorry. In Jesus' name. Jėzus. Come out of him. Every demonic stronghold come out. Lauk. Every demonic stronghold come out. Lauk. You have no authority. Neturi tos valdžios. You have no authority. Neturi tos valdžios. Leave. Pasitrauk. Out. Lauk. Out. Lauk, Jėzus. In Jesus' name. Jėzus. Every trauma. Koks traumas. No more nightmares Daugiau jokių košmarų. of him being killed Kad jisai bus nužudytas. or murdered. The fear that he has on his life. Ir baimė dėl savo gyvenimo. Let go. Lauk. Let go. Lauk. Let go. Lauk. Let go. Lauk. Leave. Pasitrauk. That smoking addiction. Tas privatimas rūkyti. Break your bondage. Aš sugriaunu šitą žvilgsnis. Jam. I break those chains. Aš sutraukiu šitas grandinės jam. Break those chains. Aš sudaužau jam Jėzų. Right now. Dabar In Jesus' name. Jėzus vardu. Lord, 100%. Viešpatie 100% sveikata. 100% healing. 100% Jėzus. 100% Thank you, God. Ačiū tau Dieve. Thank you, God. Ačiū tau Dieve. Thank you, Ačiū Jesus. tau Dieve. Ačiū tau Dieve. Sokora valėsi. Shakaraba. Jėzus vardu. In Jesus' name. Jėzus vardu. Jėzus meilė. Geras valdžiai. Ne, viskas gerai, bet Jo pensijas valdžiai. buvo ta jūsų giminaitė pas jį. Buvo, ne? Greater avenues for you to walk on.
žmonės platesnius kelius pavaikščioti. He's called you to enter into a deeper place of the Spirit. Ir pašaukė tave, kad įeitum į gilesnes gelmes dvasioje. And that's where you're going to find your peace. That's where you're going to find your Rasi joy. ramybę, savo džiaugsmą. That's where you're going to learn to celebrate. Džiaugtis išmės. That's where you're going to find purpose. Rasi tikslą. So Father God, right now, Dieve, Tėve, dabar. I release the presence of God Dievo buvimą. all over earth, filled. Jėgos ir žmonės. Ačiū tau, Jėzus. Ir sakome didybę jo vaikams ir anūkams. We prophesy encounters with you. Mes pranašam susitikimus jiems su tavimi. They are our children and they belong to you. Yra vaikai ir priklauso tam. We speak that over you right now. Mes kalbam tai jiems dabar. Jesus' name. Jėzus vardu. Okay, I've got two sons. I have his Needed your children to be, Tu pašventėjai savo vaikus man and I will take care of them. ir aš jais pasirūpinsiu. Don't lose hope. Nepraras vilties, I will use them. aš panaudosiu juos, Just like Hannah dedicated Samuel, kaip Ona pašventė Samuelį. dedicated them to me, Tu pašventėjai juos man and I've not lifted my hands from them. ir aš nepakėliau savo They are rankų nuo jų. still in my hands. Jie vis dar mano rankoje. In Jesus' name. Jėzus, So we speak destiny. kad mes kalbam likimą, We call forth prophetic destiny mes šaukiamės pranašiško likimo over those two sons. tiems dviem sūnum. Right now, Dabar, we release the Holy Spirit over them. tu kaldu šventąją dvasią jiems. God, speak to them in visions and dreams. Dieve, kalbėk jiems regėjimuose ir In sapnuose. Jesus' name. Jėzus vardu. Shakarabababababasha. Thank you, God. Ačiū tau, Dieve. Okay, very short. I want to ask, or maybe it's not time, or maybe I don't know. I am a massagist, and I don't think that it's all I can do. Okay, she is lost. Pray for her right now. Dieve, mes mylim dabar. Father God, Dieve, tai release your visions, release your atpalaiduok savo regėjimus, savo sapnus, svajonę. Jesus. I see a Bible. Aš matau Bibliją, I see a book. aš matau knygą. Written in it things that God has shown you. Ir ten užrašyta, ką Dievas tau parodė. What dreams and desires you have. Ir tas svajonės, ir kurias tu turi. Ir Dievas sakė, Out of that book, iš tos knygos your calling and your ministry is being shaped. tavo pašaukimas ir tavo tarnavimas yra formuojamas. You want to do great things for God, Tu nori daryti didžius dalykus Dievui, especially with young women. ypatingai su jaunomis merginomis, Young women that don't experience their own parents. ir kurios neturi tėvų. Because you see them walking in sin and you know that's not Jūs the way. matote, nes matai, kaip jos vaikšto nuodėmė ir tu supranti, kad tai You're negerai. going to come across more women, more Tu young women matai daug merginų this coming year. ir tai ateina. God will begin to reveal to you from there where He's calling you to work. Ir jisai apreikš tau, kur jisai šaukia tave iš ten. Jėzaus vardu. Pripildykime. Glory with your
savo šlovės ir savo buvimą. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū tau, Jėzau. Sokora valera. Sakana valera. Sore valsintli. Ačiū tau, Jėzau. Sokora valera. You've not done what God wanted you to do. Tu jautei, kad tu neatlikai viso, ką Dievas tau Felt that pašaukė. you've been in relationship with the wrong people. Kad tu turėjai santykius su ne tai žmonėm, Don't think that you have been disqualified from the call of God in your life. bet tu negalvo, kad Dievas atmeta tave dėl to pašaukimo tavo. You've been running around in circles in your room thinking, I'm angry with you. Ir tu galvo, kad tu bėgi ratu ir Dievas pyksta ant tavęs. But I want you to know that the greatness of your life is only going to come out. Bet aš noriu tu žinot, kad tas didybė dar tik tai pasireikš tavo That you're gyvenime. not disqualified, Kad niekas tavęs netmetė, but my heart burns with love for you. bet mano širdis tiesiog dega meilę tau. So enjoy this experience, enjoy this journey that Tiesiog I'm calling you to. džiaugis šitą išgyvenimą, džiaugis kelionę. Jėzaus vardu. Amen. Dabar Inflammations go uždegime pasitrauk. in Jesus' name. Jėzus vardu. Vocal cords clear up Jūs balso stygos 100%. įsivalykit Jėzus vardu. In Jesus' 100% Jėzus leave. pasitrauk. I command 100% healing Aš įskau 100% right now. Dabar, Father God, Dieve tėve, I pray for a son, aš meldžiuosi už jo sūnų, medical condition be healed. to lyga būtų išgydyta. We speak the blood of Jesus over him. Mes skelbiam Jėzus kraują. The name of Jesus over him. Jėzus vardu. Right now, Dabar, head to toe. nuo galvos iki kojų, Touch your son, paliesk jo sūnų, touch your daughter. paliesk savo dukterį. Right now. Dabar, dabar. Amen. Father God, right now, Dieve tėve, dabar, pus go, tauk jūs pulį, pasitraukit, clear up, įsivalykit. let it not leak in Jesus' name. Tegul jie neseka Jėzus vardu. I release the presence of God, O Dievo, the glory of God, Dievo, on a tooth right now. šitam dančiui dabar. In Jesus' name. Jėzus vardu. What's the other thing? Healing of the neck right now in Jesus' name. Neck be healed in Jesus' name. Thank you. I release the presence of God. Rodo Dievo buvimą į visą ją. Transferable healing anointing. Perkeliamas Dievo I patirtis. release that Aš atpalaiduoju. over her back right now. Jos stuburui dabar. I speak to your back. Aš kalbu tau stuburę. Be healed in Jesus' name. Išgydytas Jėzus vardu. Visas That numbness, tas tirpimas go. pasitraukė. Leave. Pasitraukė. Leave in Jesus' Pasitraukė. Sandra. Ačiū. Sora. Sakanamas. stronghold, Bet kokia tvirtovė. every yoke, Bet koks jungas. every yoke that needs to be broken, Koks jungas, kuris turi būti sutraiškytas, broken in Jesus' name. sulaužytas Jėzus vardu. Voices that tell him Tie balsai, kurie sako jai, that he is useless, kad tu esi bevertis, that tell him that he has no use of his life, kad jo gyvenimas visiškai nevertingas. gone.
pasitraukė. That suicidal spirit leave right now. Tas savižudybės dvasia laukia In Jesus' name. Jėzaus vardu. I release life. Aš duodu gyvenimą jam. Life and life. Gyvenimą ir gyvenimo apšį. Right now, release a revelation of the Holy Spirit. Ir dabar aš duodu šventosios dvasios apreiškimą. Paliesk. Jėzaus vardu. Paliesk. Ačiū. Ačiū tau, Jėzus. Ačiū tau, Jėzus. Jėzus. Amen. Even is able to study. Ir turiu labai stipriai geriantį brolį. I have a brother who's a heavy drinker. What is the daughter allergic to? Kam jinai alergiška? Atseit medžio kažkokiam augalam, nei obuolių negali valgyti, nei riešutų negali valgyti. Can't eat nuts, apples, even some wood. Net negaliu pasakyti, tiesiog akis raudonos, sloga prasideda. Oh, no. Her eyelids are red. Tiesiog, jeigu suvalgo obuolį, išberia visą burną. Okay, and she has rash all over her mouth if she eats an apple. Father God, Dieve tėve, we transfer the anointing mes